Ngiyabonga sihlalo. Netimphunga tonke endlini letihloniphekile. Vele ngenxa yesikhathi ngingeke ngakuphendula konke kodwa nje sihlalo ngicela nje ukubonga kakhulu kuto Timphunga. Ngibonge yona inkulumo ya president. La sayikhulumile la vele ukhulume yona baba. Live befanele likwadi lokhu la kushito president kuthi kungiko mbaba. Angifuni ke ukuthi bese sengiyakona ngifuna nje ukuthathwe lokhu la kushito kuvakale ukuthi kungongo bese ke sengiya challenge ukuthi bahlonishwa emalunga eParliament la ku house atibukisise vele ukuthi asaseva sive yini noma se aseva ema individuals netisu tabo ngoba nangabe ngitawuthatha sinqumo based ukuthi ngithole emalini based ukuthi ngiyesatshiswa based ukuthi ngithenjiswa akusasiko mhlambe ngalithatha lelithuba isihlalo ngisho ukuthi nakwendiwa iconstitution nase iphumile ebantwini seyifika endlini kwafika la constitution kwakhokha the right of recall ukuthi tinkundla timdvose MP nase tingamva ukuthi uthini nase tingamboni ukuthi usakhulumela 20 imdvose noma bengafanele kwendeke kodwa kwendeka kanti emaswati seyayichithile iconstitution kwafika indlela ya parliament kwakhokhwa kwendelwa kona lokhu losekwendeka namhlanje lena nje is a very good example ukuthi kwendiwe lana lokuthi bese kuyathosa uvake bese bayema ke sebathi vote of no confidence utawundi vote of no confidence wena wesaba ukuthi unikete inkundla that right to recall when you don't perform so ngithole tindzaba leti isihlalo ngicela kusho lokuthi mhlambe ngichaza nendzaba ye process ye budget ngicela nje Timphunga Tingcole vele ngidawukhuluma ngidawukhetha nje lokhu high level la lokukhulunywa konke kumqoka kodwa ke lokunye sidabe siyakuphendula kahle futhi sikucabangisisile nase sikubhala phansi ukuthi I process ye budget vele icala lephasi ibuye etikweni kunebantu labaqashiwe ukuthi basendele lokuhlela lokuplana ukuthi lokhu singakwenda kuhulumendeni lokhu ngeke sikwende ngoba lokhu kutawendiwa bobani ngoba vele akusiko konke lokuqhamuke enkundleni lokutawendiwa nguhulumende sinabo bantu labahlela singuhulumende lokhona nyalo we are supposed including parliament we must be prioritizing job creation that's what we must be prioritizing and lesiguletsile embili kwakuthi let's go for mega projects imisebenzi lemkhulu letawuqasha abantu 5,000 2,000 upwards ngoba lengebhu seyikhulu kakhulu nangabe senta nje bo 200 150 siyawufika nini kulo 58% walabasha ngoba yangeteka njalo ngeminyaka so kufuna ke vele we must go mega lawo ma projects lawo ke sisitwa ngilokhu lokuhlelekile ukuthi imali enyende aye lapha kepha ke nase sitawufika sibuke siphule lokhu lokuhlelekile ngilokhu labe sokuyasilimadana uthi kungendiwa ematiko akufaka ematiko bese sekuyabuya ku cabinet kufanele bese ke nase kubudgetiwe ngoba bekufanele ukuthi nase kuplaniwe
bese ke sekuyakostwa sesikhathi sebudget ke manje but kufuna kuqale la planning la kuhleleni kuqala before kuye kubudget bese kusuka kubudget ke nase kubudgetiwe ke yakuphasisa icabinet sangikhani kubuya eParliament itawufuke ibuke ngemehlo webuzala ithi ke nibukise sekona yini la beningete nabona yini beningete nabona yini la but umthetho ngicela ukuchaza ke naku lengu ukuthi ngekubona ukuthi ukhona lo monakalo lona loshiwo ngupresident lapha ukhona lo monakalo ngitsite nayicethe icabinet ku approve ibudget ngaya office la attorney general some of those that are trusted within and relevant kule process ye budgeting 1 or 2 then I said can you give me a legal opinion kuna into nayo yabuya leyo legal opinion ngokuthi Parliament mbamba should not be allocating. Parliament should not be involved in budgeting. This is not a secret, but part of that legal opinion, Minister of Finance Whitehall, Attorney General uyayati. Ngiyajapha kodwa kuva ukuthi bese kunesigungu lesibuka ukuthi kodwa sidakwenda njani lokuthi kwendeke noma ku-illegal sigungu sebantu lokufanele kube ngibo labalandzela umthetho kodwa babuka ukuthi sitawuphulisa nje how are we going to bend ukuze ukuthi kwendeke lokhu lesikufunayo leni ngoba kuthi diwe nasesi-cabinet sesi-approvile ibudget wabuya lenye ibudget lese yewendiwe i-portfolio committee ngathi mnichabe kunye lena nje ayihambi yokhulunywa eParliament khulunywa timpungu umhlaba wonke uva ukuthi kuthiwa mina nje yami position nale ngi-advise weyona legally ukuthi it was wrong kwakuthi i-portfolio committee ibuke i-budget before establishwe eParliament se-establishwe i-report before i-budget i-present yendani ke le house ngoba i-portfolio khona phela this is almost like a board in governance your authority only happens because of the collective as a board because of the authority uyithola la boardini awusuku nje bese uyaphuma wena wenda tinto takho uwedwana ngiyo lenkinga lesivame kuyibona nase kune problem ku governance this is the same problem kimi nje and according to the legal opinion that I read and reading tinto taseParliament imithetho yaseParliament ne-constitution ngibonile ukuthi bekungafanele ukuthi kwendeke lo kepha ke niyathi ninemalunga ukuthi kwayona le nkqubo nje eParliament kwayona le nkqubo nje eParliament ayikhombisa ukuthi indlu yabantu abahloniphekile now utawuthi uyasukuma ukhuluma info lenjula buqopho lephilile kungabukwa lento loyikhuluma kubuke ukuthi ikhulunywa ngibani ndawo attack his person not the idea lokho kanjani it's not conducive ngiyakholelwa ukuthi live lifanele kubone lokho nokuthi ke thina vele tindlu taseParliament emalunga eParliament kufuna sikukhulumisa ngijabhile ke nokuthi kwakuna nje lokuthi that report should be accepted ukuthi presentwe because it's illegal it's wrong why should we accept it ukuthi presentwe eParliament that report bekunene ngiyakholwa ukuthi ke ngijatshuliswa nje ngiloko ukuthi akusingethwele ngikubonile otherwise bengidawubulawa sifo senhlitiyo ukuthi kepha kusho ukuthi ngiyagula yini mina ngoba uhluthi ibuta ukuthi kodwa kusho ukuthi lokhu asikuboni siyabonga kakhulu ukuthi bahlonishwa bayisekele ibudget nenkulumo lesiyethulile indzaba yaka government spokesperson I'll just touch on those indzaba ye government spokesperson retired kwathi asa retire ileke
i-CSC lokungiyona icasha kahulumende sakhulumisana kwekuthi let's look at kwekuthi sithole lomunye government spokesperson. Let me mention that ngimkhanza sebenza kahle the former government spokesperson kepha seke kwaphela isikhathi sakhe nokwekuthi live livame ukukhuluma nokwekuthi inyenti le unemployment bakhona labanye labangawusebenza lo msebenzi nawo bawusebenzele kahle yini singaniki ke laba labancane ichance benyuke noma bangasasiba kancane kakhulu kodwa labanayo lesipirion ukuthi bangamkhulumela kahle uhulumende kepha ke sithe sabuka lokho sakhanza ukuthi ke labamqashela kohulumende sebayakhulumisana naye ukuthi bamextendele i-contract kwase ke sekuvela lokuqala labenda lesikhanze ukuthi bubi kakhulu abulungu ukuthi angalimela le-office ilandvunankulu let alone the country nawende uphule umthetho noma ubeke liqala lokuthi wende bugangi lobunjengalokho sibe seke thina sesithi ngeke sikhona ukuyisayina leyo contract lensha ukuthi simrenewe sithi imbanza kanye nalokuqala labekiwe ngoba phela vele abesa retire so ke sise fakile sicelo kuyo isesi ukuthi sitholele government spokesperson lomusha siyamdinga vele kakhulu kukhona uhulumende la kwendako lokutawulungisa lokuvele kubuke ukuthi laba lababhacile labangena eveni ngale ngokho emthethweni akunenzaba ukuthi uqhamuka kuphi kulive kukhona uhulumende la kulungisa ukuthi sikwende kahle emaphoyisa nje ende umsebenzi lomuhle ngoba vele lesileke bese sisikhulu lesa futhi lesitaskilele mkhuba ukuthi khona lesikulungisako lokutawendiwa live lonke sekuqisho kuyavuthwa sekupresentiwe na ku cabinet siyabonga ama comments countering disinformation timely ngiko simdzinga naye government spokesperson lomusha kodwa ke siyazama nangaye lona lesimelele ukuthi siphendule ngesikhathi government position with regards to proscribed entities ngoba inzaba ngilokwe ukuthi leli phepha leli beli proscribed kodwa ke sisengayikhulumisa singuhulumende sibuke ukuthi lokucela impunga singakuhengisha kanjani iUNESWA ireport kwendiwa ireport lenhle kakhulu sesizama ke manje ukuthi sende lama changes lamanye letinye tathi inguquko tidinga nokushintsha kwawo umthetho futhi letinye tathi tidinga imali lenkulu ngoba emkhulu omgodi nokonakala lapha enyuvesi yelive ngidawucela kakhulu sihlalo mhlambe kwekuthi ngithi ngicela ukuhlala naye baphathi beParliament president kakhulu vele sihlale ba presente donke letidzingo si discuss every item of what is in the budget and what is not in the budget isitobona ukuthi sibambisa kanjani iParliament kuto tonke letintfo leti nangahlala naye president na clerk mhlambe nabo bonke laba involved eParliament ngicela ukugcina nge-MOU sihlalo ngenzaba isikhathi MOU wa Google mhlawumbe letinye intindvo ukuthi asikhona ukukhuluma ngidakhuluma nje ngoba ngiseParliament sihlalo letinye intindvo asikhona ukukhuluma ngoba phela nasetendekile kucabinet suke setendekile njengoba sikhuluma nge-collective responsibility nje kepha ke nami bengitheshelele nje eveni nangibuya ngiyayibuka le MOU yaka Google bese ivele seyisayiniwe ukhona lo monakalo angiuchaze sure ukhona lo monakalo ukuthi ukhanze nje sethi sayiniwe tindvo angekho Minister of Foreign Affairs angathi uhulumende sokusayiniwe nje indvuna ethi sayinele yona yodwa imelele live ayikanikwa nemagunya ukwenda lokho kukhona lokho kuyendeka kunyenti kepha ke
siyakukhuda nje lo mhlolo lo ngoba kuganga mbamba lo ngilokhu lesikushito ukuthi ukhanze ukuthi siba nema personalities nje leswa promotako kunekusebenza lokunyenti lokugcwelela amaphepha naku media but now shona phasi kude lutho there's no outcome, there's no delivery. Ngilele sibhekene nako la indzaba ye MOU ya Google ngayithatha ngayifunza ngayiguqula ngafaka tibuko ngayifunza ngase ngithi hayi mhlambe ngimlene inkinga ngayithatha ngoba ngicaphelisisa nje vele ngiyazama ukuthi ngicaphelisisa ngase ngiyayithatha ngithi ngoba phela ngayithatha ngathola one of the internationals lengisebenza nawo nelive lehle lisebenza nawo ngathi angibukele la ukuthi kungiko yini lo wabuya ireport yangitshela ukuthi kude lutho la vele nje yangitshela nje ukuthi lutho la empeleni kune risk nje lenkulu live lelibhekene nayo ngalokho kwa Google ngisengaboni ke nami ukuthi kukhona lokunye njengoba sigijima nje sikhuluma nga Google sibhala nga Google kube bekuya ngami kune risk lenkulu nangalokukhuluma nangayo nje lo Google kune risk lenkulu ngoba ngendewa kuba kusiye na Google lesikhuluma ngaye lo sign le MOU so ke kuqwayisa nje bahlonishwa ukuthi vele asi le misinformation inyenti nabo lababhala emaphepha sibaqaphelisise ukuthi ababe bancane ukubhala ngetindvo etingekho ngasithi khona mhlonishwa ngiyabonga kakhulu ngicela kungathatha isikhathi. Thank you.